Kining adlawa nanghinhas mi darling ug basta kabalo lang jud ka mo silip-silip sa kabatuan na jud kay makit-an nga panud-an. Sama aning kinason nga lisod man panguhaon pero makasud-an ka dayon. Kay landong man ang tempo aning adlawa, nakahunaw na ko nga manginhas kay timing pud kayo walay trabaho. Ug sa pag-uli man gud sa akong anak gikan naligo sa dagat, ana siya nga hunas daw ang dagat, maunday dali dayon mig anhi. Kay hagbay ra jud ko naghandom nga makabalik og panginhas diri ah. Hello best friend, maayong adlaw. Kumusta? Medyo klaro na jud akong tiyan diri ah friend kay mag 5 months na si baby sa akong tummy. Ug feeling na ako manginhasay ni inig dako friend kay gustong-gusto man jud nako kayo manginhas sukad nga nabuntis ko. Ug ang ganahan akong panguhaon diri a friend kining klase nga kinason nga gitawag og abalon sa English ug kapinan pod ang tawagan ni diri sa amo a friend, pero medyo challenging lang ang pagpanguhaan ning kinason na friend kay mosuksok man gud ni sa mga bangag sa bato ug wala kay saktong gamit sa papanguhaan ni maglisod jud ka. Labi na og didto na sila mosulod sa gagmay nga bangag sa bato aron dili sila dali makuha, matagbaw jud kag logit friend, pero maayo na lang gani kay namin na improvise nga gamit para sa ensayon ra makapanguha aning klase nga kinason. Ingon ani siya kalisod panguhaan friend ug wa kay saktong pasensya. Di jud ka dali makapanguhaan ni friend kay i-test jud ka kung unsa kataas ang imong pasensya kay kung maalang-alang pod nimo ni og kuha friend mobalik man punig pilit sa ilalom good. Klaro? Hanap. Zoom in. Hindi ba? Dako biyag. Diri. Wow. So amazing. Uy. Man. Tagpo biyag. Kapliwi ako. Mga gagmay. Ito ama oh. Ito na po do. Wala makadiri aki, puti makay mga bato diri. Ano data? Wala pa man dulo mo. Klaro? Ano akong gamit guys? Natanggal na yung ano. Kinsi. Nagkakot ng mata-mata do pa. Nagkakot ng ani. Star. Gani, mga nani, mga kaon mo po ni okay. Ug pagkaugmaan ni friend, ako na ning ginluan ang kinason nga gihumol na mo pag humana mo og panguha gahapon. Ug mao na niya ang itsura friends sa naugasan na ang kinason. Nagisa na dayon ko og lamas para lutuon na nako ang kinason ug gisabawan na nako ni gitimplahan, human gipabukal.
Ug ayan, ready na nga to ang kinason. Ali mga unta friend.